8 сентябр дар майдони истиқлоли пойтахти мамлакат бо иштироки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ифтихори ҷашни 32-солагии истиқлоли давлатӣ ва 30-юмин солгарди таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи Тоҷикистон паради ҳарбӣ баргузор шуд. таҷлили ҷашни муқаддас бо расми гузашти наздики 20 000 нафар хизматчии ҳарбии қувваҳои мусаллаҳ, ҳайати шахсии мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, муҳофизони истиқлоли ватан, марзубуми давлати соҳибихтиёр ва ҳомиёни қонунияту тартибот дар фазои тантанавӣ оғоз гардид. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳ генерали артиш муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро дар майдони истиқлоли пойтахт раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ва вазири мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон генерал-полковник Шералӣ Мирзо пешвоз гирифтанд. ба истиқболи сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҷониби ҳайати шахсии оркестри ҳарбӣ нафасӣ мусиқии тантанавӣ таҳти унвони навои ифтихор иҷро карда шуд. маросими бошукӯҳи ҷашнӣ бо ворид намудани парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба майдони баргузории чорабинӣ оғоз гардид. мавриди зикри хос аст ки парчами давлатӣ дар қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон мақоми хос дорад. оғози тамоми чорабиниҳои сиёсиву фарҳангӣ дар артиши миллӣ чун оини доимии низомиён бо ворид намудани парчами давлатӣ шурӯъ мегардад. қабл аз гузашти низомӣ хизматчиёни ҳарбии ротаи қаровули фахрии полки таъминотӣ ва идоракунии ситоди генералии қувваҳои мусаллаҳ парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро чун рамзи муқаддас аз назди иштирокчиёни паради ҳарбӣ гузаронда дар сафи пеши дастаҳо қарор доданд. сипас ба президенти ҷумҳурии Тоҷикистон сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳ генерали артиш муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, вазири мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон генерал-полковник Шералӣ Мирзо оид ба омодагии қисму воҳидҳои ҳарбӣ ба гузашти низомӣ гузориш дод. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо арзи салом ба ҳайати шахсӣ онҳоро бо ҷашни бошукӯҳи 32-солагии истиқлоли давлатӣ ва 30-юмин солгарди таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳ табрик намуданд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо нутқи пурмуҳтаво баромад намуда доир ба ҳифзи дастовардҳои давлати соҳибистиқлол ва фазои орому осудаи ин кишвари бииштосо суханронӣ карданд. нахуст сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ифтихори ин ду ҷашни бузург тамоми мардуми шарифи Тоҷикистон, ҳайати шахсии қувваҳои мусаллаҳ, дигар сохторҳои низомӣ, кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва иштирокчиёни паради ҳарбӣ, афсарону сарбозонро самимона табрику шодбош гуфтанд. таъкид гардид ки Тоҷикистони азизи мо ҳанӯз дар нахустин рӯзҳои расидан ба ормони ҳазорсолаи мардум, яъне истиқлолу озодӣ, бар асари фитнаву дастисаи хоинону бадхоҳони дохиливу хориҷӣ ба зарбаи даҳшатбор ва бисёр сахту сангини таърих, ҷанги таҳмилии шаҳрвандӣ рӯбарӯ гардид. мардуми кишвари мо ба шарофати хиради азалии худ ва бо азму иродаи қавӣ аз он имтиҳони фоҷиабор гузаштанд ва ба аҳли башар нишон доданд ки метавонанд таҳти парчами истиқлол сарҷам гардида давлати худро соҳибӣ намоянд, ватани хешро аз ҳар гуна мушкилоту озмоишҳо раҳоӣ бахшанд ва онро ободу пешрафта гардонанд, иброз доштанд президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. мардуми сипосгузори Тоҷикистон ва ҳукумати мамлакат аз хизмати ватандӯстонаи низомиёни кишвар ва даляриву ҷасорати онҳо ба хотири иҷрои рисолати муқаддаси ҳифзи суботу оромӣ, амнияти ҷомеаву давлат, ҳимояи марзу буми давлати соҳибистиқлоли худ ифтихор мекунанд ва номи неки ҷавонмардонеро ки ҷони худро дар ин роҳ фидо карданд ҳамеша гиромӣ медоранд. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зикр карданд ки давлат ва ҳукумати мамлакат аз оғози замони соҳибистиқлолӣ то ба имрӯз бо истифода аз тамоми захираҳо имкониятҳо ва бо дар назардошти вазъи мураккабу ҳассоси минтақа ва ҷаҳони муосир ҳамаи тадбирҳоро ҷиҳати баландбардоштани сатҳи омодабошии ҷангии қувваҳои мусаллаҳ ва иқтидори мудофиавии мамлакат амалӣ карда истодааст. роҳбарони қувваҳои мусаллаҳ, дигар сохторҳои низомӣ ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқи кишвар вазифадор шуданд ки дар шароити мураккаби сиёсии ҷаҳон ҷиҳати таъмин намудани ҳифзи боэътимоди сарҳади давлатӣ
امنیت جامعه و دولت، زندگی آرام و آسوده مردم و در سطح بلند نگاه داشتن آماده باشی جنگی جزء همه تدبیرهای ضروری را عملی نمایند. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان تاکید نمودند که هیئت شخصی قوه‌های مسلح و کارمندان مقامات حفظی حقوق باید همیشه در خاطر داشته باشند که پیشرفت دولت و آبادی وطن تنها در صورت تامین بودن صلح و آرامی، ثبات سیاسی و امنیت جامعه و دولت امکان داشته میتواند. در آخر سخنرانی سرور دولت با باوری اظهار داشتند که افسران و سربازان قوه‌های مسلح تاجیکستان صاحب استقلال به سوگند حربی به دولت، ملت و وطن خود منبع نیز صادق مانده وظیفه‌های برداشت داشته و رسالت مقدس خویش، یعنی حمایت استقلال و آزادی وطن، حفظ مرز و بوم دولت صاحب اختیار تاجیکان و زندگی آرام و آسوده خلق عزیز کشور را با حس بلند ملی و احساس گرم وطن دوستی اجرا می‌نمایند. تمام مردم سربلند تاجیک، خدمتچیان حربی قوای مسلح، دیگر ساختارهای نظامی و کارمندان مقامات حفظ حقوق کشور را به افتخار جشن بزرگ ملی 32 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان محبوبمان و 30 سالگی تأسیس یابی قوه‌های مسلح مملکت صمیمانه تبریک گفته به هر یک خاندان مردم تاجیکستان آسایش و اقبال نیک، به افسران و سربازان دلیر وطن سلامتی و اراده متین جوانمردانه آرزو می‌نمایم. پاینده و جاودان باد استقلال و آزادی تاجیکستان، شرف و قوه‌های مسلح و مقامات حفظ حقوق تاجیکستان صاحب استقلال. بعد از انجام سخنرانی سرور دولت و ضمن اجرای سرود ملی در یک وقت از توپ‌ها 30 شلیک پرانده شد. سپس با امر فرمانده پرد گذشت نظامی 20,000 نفر هیئت شخصی قسم و واحدهای حربی قوه‌های مسلح، جزء تام‌های ساختارهای قدرتی، مقامات حفظ حقوق کشور و زنان و بانوان قوه‌های مسلح شروع گردید. تحت نوای ارکستر حربی نفسی هیئت شخصی قسم و واحدهای نظامی قوه‌های مسلح، جزء تام‌های ساختارهای قدرتی و مقامات حفظ حقوق کشور در هیئت دسته‌ها وارد میدان برگزاری چهاربینی شده از نزد منبر افتخاری و پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سرفرمانده عالی قوه‌های مسلح گنرال ارتش محترم امامعلی رحمان با گذشت نظامی قدم زدند. در پرد حربی شنوندگان لیسه حربی، افسران دستگاه مرکزی وزارت مدافع، ستاد گنرالی قوه‌های مسلح، افسران و عسکران جزء تام‌های گواردیای ملی جمهوری تاجیکستان، هیئت شخصی قشون‌های خشکیگرد، قشون‌های زودعمل، قوه‌های حربی هوایی و مدافع ضد هوایی، افسران خدمات مخصوص نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، کورسانت‌های مؤسسه‌های عالی تعلیمی حربی تابع ساختارهای قدرتی و مقامات حفظ حقوق، واحدهای تعیینات مخصوص کمیته دولتی امنیت ملی، کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع گرجدنی، قشون‌های داخلی، قشون‌های سرحدی، زنان و بانوان قوه‌های مسلح، هیئت شخصی مقامات حفظ حقوق و ترتیبات، محصلین کاتدرهای حربی نزد مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی دولتی جمهوری تاجیکستان و دیگر ساختارهای قدرتی مملکت فعالانه شرکت ورزیدند. با جای کوفته زیبای اطلس نظامی پوش گشتیم ما از این پس، چو مادر پروریدیم شیر مردان برای حفظ استقلال و میهن. چو مادر زاد گردانی دلاور، بداده شیری پاک و مهر کشور، بطن کرده لباسی خاصی مردی، بگشتن حامی و هم فردی جنگی.